Muri Burkina Faso hatangiye inama y'igihugu yo gushyiraho president w'inzibacyuho ni nyuma y'ibyumweru bibiri habaye kudeta yayobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré. Abamushyigikiye barashaka ko ashyirwa kuri uwo mwanya nubwo we yavuze ko atawushaka. Muri Nigeria urukiko rw'ubujurire rwateye utwatsi ibyaha by'iterabwoba umuyobozi wabitandukanije b'intara ya Biafra Nandi Kanu ushinjwa. Abayobozi ba Nigeria babita umuryango w'iterabwoba. Igisasu cyaturitse cyahitanye abantu 9 muri bisi muri kamwe mu turere two muri Mali gakunze kwibasirwa n'urugomo rw'umutwe w'abajihadiste. Inzego z'umutekano zavuze ko ikibise igitero cyabereye ku muhanda uri hagati y'uturere twa Bandiagara na Gondaka. Goldfield nyir'uruganda rushya rw'imirasire itanga amashanyarazi muri Afurika y'Epfo yavuze ko ruzatanga umuriro ungana na 24% mu rwego rwo kugabanya ukwishingikiriza k'umuriro utangwa n'isosiyete ya leta Eskom. Muri Libya umukino w'iteramakofe uri kugenda umenyerwa cyane mu rubyiruko aho rwashyizeho amakipe yigisha abakobwa n'abagore mu gihe batari bemerewe gukina uyu mukino ku butegetsi bwa Muammar al-Gaddafi.